Što je ovo Đoković? Đoković je odustao od Roland Garrosa. A što je ovo odustao Đoković? Zato što je veliki tempo. Igrao je 5 setova. Pa i ovaj Cicipas je pao. I Cicipas nije u formi nije mogao da izdrži. Ovaj je odmarao. Ovaj je odmarao, ovaj nije odmarao. A Srbija je izgubila. Srbija, kakva Srbija? Mi nemamo fudbal. Gledao sam ovo kraj. I šta si vidio? Ništa. Ništa, nema ni šut, nema ništa ovo. Zvao je ove neke igrače, umjesto da je zvao ovoga Babića, onog iz Spartaka da igra dečko, on igra ovoga veznog igrača. Njemu igraju ovi, kako zove, bekovi. Njemu bekovi igraju napad. Znači nema ništa. Nema ništa toga. Ja ne znam kako smo mi prošli, ne znam nije.